Hai guys, kita mau Bonataon, Parsau Taon ke Villa Ardila. Ini udah jam 11:44. Jalannya. Dari atas. Kita udah sampai. Tiga kamar di luar.
Hai guys, hai guys dulu dong. Ya, itunya nggak mau dikasih. Ya, kamu pegang balonnya. Itu bilang adikku. Dah, tapi Apa? Hai guys. Pedro juga mau main. Oh ya oke, Andrew gantian dong. Elsa, hai guys dulu dong. Ini channelnya Mamak David. Hai guys, lagi nge-vlog nih. Hai guys. Kita sekarang ada di mana guys? Di Villa Ardila. Oke, jangan lupa subscribe ya guys. Iya dong. Jangan lupa like, share, and comment ya. Tekan tombol lonceng di bawah ini. Bikin. Nih hujan, jadinya nggak bisa ngapa-ngapain.